Pemiarsa mekudang-kudang pengupaya kelaksanayang untuk nampenin COVID-19 melarapan nureksain malih pemargin protokol kesehatan prokes wadin program vaksinasi. Nanging utsahain ucap taler muatang sokongan saking samian angge. Pasikian sanes selami puniki sampun margi patut ketincapang malih mangno digelis medal saking pandemi COVID-19. Dewa Made Indra Mausang yening anut ring data ukuran krama Bali sanes sampun molihang vaksin wenten langkungan ayute satak tali diri utawi mekatah 3% saking kuentenan penduduk Bali. Yening selain saking populasi antuk ngewentuk herd immunity, pini kidik 7% krama mangde sampun poli vaksinasi. Artosnya nih vaksinasi durung puput memargi. Punika mawinan program vaksin patut digelis kelaksanayang tios teleb ngemargiang miwan incapang pemargin tracing mangde pengelola COVID-19 ring Bali side katureksain becik. Ketua Harian Gugus Tugas COVID-19 Provinsi Bali puniki taler ngicen motivasi majang para mahasiswa Fakultas Kedokteran UNUD sane pacang tedun ring tengah yang krama pinake Duta Perubahan Perilaku antuk pemargin protokol kesehatan turmaning tracing mangde sida manggihin pikenoh nyane. Ipun taler patut merasa bangga sangkaning sida nyarengang angge ring lapangan risa jeroning pangupaya nepasin pandemi COVID-19. Parindikan inucap mangde kedadosang selah pinih becik antuk nampenin panglimbak pandemi. Mahasiswa kedokteran generasi ring galah selantur nyane durung janten polih selah sekadi puniki. Punika mawinan pemargin inucap mangde kedabdabin miwah kelaksanayang pinih becik sahsida merasa bangga tatkala pandemi puniki sampun janten matilar. Winata Bali Pos nguningai.